organize press conference. The last night is a great event ya Kevin Kade, lakini ametarajia sana kuwa pamoja na Ali Kiba kutoka Tanzania, but as well our British talent from Rwanda, Shemi Kegeshat, Rayderman, Miguel Mutoni n'abandi bahanzi bari hano. So turaza gufata umwanya mutwa turi kumwe na Skol muri rusange bo baduherekeza kugira ngo abanyarwanda batifura n'icyaka. Turi kumwe na Momo from MTN ndetse n'abandi bafatanya ibikorwa bahisemo kubana natwe. Ariko uyu mugoroba ijoro ry'imyaka 5 ya Kevin Kade, ijoro yifuza gutanga byinshi yakusanije mu myaka 5 kugira ngo yaza kuduha ikaze muri uyu mwanya muri iki gikorwa, hanyuma tukakira neza. Turabashimiye kuba mwaje uyu munsi, kandi uyu munsi ari igikorwa koko nyamukuru kiri ku itariki cyitwa The Last Night. First of all, I want to thank Ali Kiba for being here. He's a big brother to me. I've been looking up on him muri kariyeri yanjye, kandi it's a pleasure kuba ari hano. So iri joro rero ni ijoro ry'amateka kuko buri munyarwanda wese uri hano n'umunyamahanga wese uri hano turiteguye kubaha ibyishimo. Ibijyanye n'igihe imiryango irafungukira n'izindi activite zose wenda dufite abari bubivugeho, ariko by'umwihariko uyu munsi ni umunsi w'amateka ku buzima bwa Kevin Kade, kandi nshimira buri muhanzi wese, nshimira n'umujyi wa Kigali kwizerera ku bahanzi nyarwanda. So byinshi navuga, wenda hari ibyo muri bumbaze mwifuza kumenya, ariko icy'ingenzi ni uko turi tayari gutwika rino joro. Murakoze. arakoze cyane Kevin Kade. Ngira ngo umwanya twawaha Madame Emma Claudine, ijwi ry'umujyi wa Kigali wadutegura iki gikorwa kiri buze gukomeza kugeza kuri iyi tariki, hanyuma tujye no kubaterankunga. Ariko hagati aho ngaho ngira ngo mwamubonye mwese ashaka, so turaza kumugarukaho byihariye, turaza kuganira nawe bitinde kuko nawe ni umwe mu badushyigikiye muri iki gikorwa cyo kubikora. Emma Claudine, umwanya wawe urakoze. Murakoze cyane. Umwaka mushya muhire kuri twese. Banje kubasaba imbabazi abanyamakuru twatumiye, tukaba tumaze amasaha arenga 2, ni ikintu giteye isoni cyo gutinda bene aka kageni, kandi turizeza ko tuzajya dukomeza kugenda tubikosora rwose. Gutangira igihe ni ibintu by'ingenzi. Turishimira cyane ko twatumiye mukaza mungana gutya kugira ngo tubabwire igikorwa dufite. Kuko rero MC yarabivuze, ni igikorwa kimaze iminsi 10, Kigali Countdown Festivals, kizamara iminsi 10. Uyu munsi ni uwa 8, ejo dufite uwundi munsi, n'ejo bundi dufite uwundi, aho dufite iki gitaramo cy'amateka. Tukaba rero turimo gutumira abanyarwanda, abanyakigali, kugira ngo baze kubana natwe uyu munsi. Biraba bikomeye, biraba bishyushye. Ni ibintu twatekereje kuva kera mu mujyi wa Kigali ko tugomba kugira Kigali ishyushye, Kigali ikeye, Kigali itekanye. Hanyuma mu minsi mikuru nk'igisoza umwaka ntitubone abanyakigali bajya mu miryango yabo mu byaro ari benshi, ahubwo bagatumira bene wabo bo mu byaro bakaza bakadusanga i Kigali. Hanyuma ibihugu duturanye bakaza, ndetse no hirya kure bakaza i Kigali. Twifuza ko iminsi mikuru isoza umwaka abantu bose bazajya bifuza kumanuka bakaza i Kigali. Iki rero ni igikorwa cya mbere. Turashimira cyane abaterankunga badufashije kugira ngo tubigereho kuri iyi mbuga nziza cyane umukuru w'igihugu yatwubakiye. Twayitashye igihe twari turi mu marushanwa y'amagare. Uyu munsi ni yacu nk'abanyakigali, nk'abanyarwanda, kugira ngo dukomeze kwikoreraho ibitaramo bikomeye nk'ibi. Turashimira cyane Skol rero twagejeje igitekerezo bakacyumva vuba, bakatwitaba kugira ngo dufatanye kugishyira mu bikorwa. Turashimira cyane Momo, nabo batwitabye bakadufasha mu mikoro kugira ngo tubashe kugikora. Turashimira n'abandi baterankunga bagiye bazamo batandukanye, barimo Vivo Energy, barimo Terasa, barimo Deck Company. Ariko by'umwihariko turashima cyane Radisson Blue, nabo baradufashije mu bintu byose. Uko tubegereye ni nako icyo twakeneye cyose bagerageje kukidufashamo kugira ngo igikorwa gikomeze kugenda neza. Ni igikorwa rero navuga yuko kizahoraho, ntabwo ari igikorwa kiri mu uyu mwaka gusa,
ahubwo no mu wundi mwaka utaha tuzagira Kigali Countdown Festivals. Kandi ntabwo biri kubera hano honyine, birimo birabera uyu munsi cyane cyane by'umwihariko kuri 31 dufite ikindi gitaramo kuri Canal Olympia, tukagira n'ikindi gitaramo kuri Pele Stadium. Aho ngaho hose haba hano kuri KCC turaharasira urufaya rw'ibishashi nijoro uyu munsi, kuri Pele biraba bihari no kuri Canal Olympia biraba bihari, ariko biraza no kuboneka hirya no hino handi ku bantu bikorera ku giti cyabo. Ni igikorwa rero navugaga ko kizakomeza kuba ngarukamwaka, kandi ni igikorwa by'umwihariko Skol bifuza gukomeza kudufashamo. Tubashimira cyane kudufasha kugira ngo dukore ibikorwa nk'ibi bituma umujyi uba vibrant. Shimire cyane abahanzi tutabafite uyu munsi wari kubaho, ariko ntabwo wari kuza gusa nuko umeze. Shimire cyane Kevin Kade, yakoranyije abahanzi benshi, byamukundiye ko ahamagara ariko bakitaba, n'abandi benshi bamwitabye bakaza. Iyo bitaba muri ubwo bufatanye na Kevin Kade, kugira ngo tubone ibyo tuza kwishyura abahanzi bangana gutyo menya bitari kuvamo, ariko bose bamwitabye mu bufatanye bafite, ndetse no kwitaba umujyi wa Kigali kugira ngo twese dukomeze kwifatanyiriza kubaka igihugu. Ndabashimira cyane, murakoze, mukomeze kugira umwaka mushya muhire. Arakoze cyane Madame Claudine, ariko ngira ngo niba tudakennye byinshi n'amashyi. Arakoze cyane. Nice. Yakomeje kuri Skol, ariko batuba hafi mu bitaramo kugira ngo turusheho kumererwa Momo Prudentiel. Nire neza. Nanjye nta bintu byinshi ngiye kongeraho, ariko turabizeza show. Ahangaha hari abasound engineer bakomeye bo mu gihugu bari hano, dufite sound ya mbere mu Rwanda niko nabivuga, ufatanye na EAP. Abahanzi bari tayari, don't miss. Gusa mugura amatike hakiri kare kuko ashize mu by'ukuri. Murakoze. Our brother here from Momo, I think. Mambo vipi? I just want to take this moment tusimame kidogo tunahaguruka tukumbuke ndugu zetu kwa genocide Tibuka. This is moment of silence, like 10 minutes, 30 seconds. That's enough. Thank you so much. Murakoze cyane. Okay, and we say never again. And we say never again. Never again. Okay, thank you so much. To be honest, I'm very, very, very excited to be here, to join my brother here, Kevin Kade. This is a young man, but he's a big star. The future is bright. Kwako, brother, I can see the movement. And I'm very, very, very happy. Again, imekuwa ni wakati mzuri since nimekuwa niki support movement, kuwa na nyinyi katika kipindi kigumu cha kuomboleza. And I want you to know kwamba nime experience, kwa sababu since I was born nimeanza kuwa mature kidogo. I used to see on the news for the first time we experienced one. So it affect kama ilivyo affect you. This is why I always support you guys, and I will keep supporting you guys. And I decided for this opportunity to come here and join my brother on his last night show, kwa sababu tunakwenda kufungua mwaka 2026. And the surprise that I'm giving is to introduce my first female artist.
from my record. Oh, King's wow. Music. I'm introduce msanii wa kike for the first time on my record label, King's Music Africa. Lakini special kabisa natokea Rwanda. That's the gift. That's the surprise ambayo nimewaletea. Lakini kutakuwa na surprise nyingine baadaye katika show ya usiku ya bwana mkubwa hapa, Big Star. I know there's a lot of stars here. Some of them I know by the names. Lakini some of them I've seen them, the videos. They're doing very good job for promoting music in West Africa. Pia niko na point of convince a little bit about our music, East African music. You see, we love, sisi tunapenda artists, wanamuziki. You're so powerful, guys. You're very, very powerful. So, tunaongelea watu, tunawafurahisha watu, tunawakumbusha watu through our music. You understand? We deliver the message to society through our music, and we express our feelings, their feelings through music. So, I have a little point here. You see, I used to listen to Jose Chameleone when I was young. I started music nikiwa mdogo sana, very young. This is why most of you mmekuwa mkinisikiliza. And nasema huyo zeki kwa nini? Lakini I started very young wakati nafanya muziki, so it has been very, very good moment. Lakini nime experience vitu vingi ambavyo brothers and sisters ambao wametutangulia wamekuwa wakivifanya kwa kupatia, wengine wamefanya kwa makosa. So mimi nime experience through it, and if you're gonna ask me about the secret is discipline. Discipline, and the key point kabisa hapa ni I'm using Swahili. I'm using Swahili because we're Swahili. Sisi East African tunazungumza Kiswahili. Now if you're going to sing in Swahili, it's easy to penetrate East African market. Just like Jose Chameleone. Jose Chameleone ameweza kupenetrate East African market kwa sababu hiyo, na hakutokuwa na barriers yoyote. Even if you're going to use Rwandese Swahili, Ugandan Swahili, Congolese Swahili, Kenyan Swahili, lakini tuna understand music, it does not have language barriers, lakini it helps to penetrate easily na kufikisha, deliver your message. So if kama kuna mtu ataweza, kama mtu atajitahidi, at least aimbe Swahili hata kidogo na mix, just like we mix in English, it helps a lot. Now we are looking for numbers. We are looking for numbers. We need to speak one language. We need to speak one music iweze kwenda mbali, so that we can compete with others, because the population is what we need. We need numbers to grow East Africans. If Kade amefanya nyimbo na Alikiba, ameimba Kiswahili, watu wa Tanzania watapenda kusikiza tu. Hata kama Shafi amefanya muziki, ameimba Swahili kidogo, watu wa Tanzania atawapata wengine wa kusikiza muziki. Even Kenya, they speak Swahili. Atawapata watu kutoka Kenya, they can listen to your music. So your fan base grow. You understand? So this is what I'm encouraging you guys to use Swahili as our mainstream. Tufanye hivyo, itatusaidia
kuongeza numbers, tukiwa compete na watu wa West, Arabic huko, so hata investors watakuja kuinvest katika Swahili community, Rwanda, Uganda, South Sudan, Congo, Tanzania, kote tutakaribisha investors from outside, even platforms. Understand? So tutakuwa na numbers na music kutoka Kiswahili ambayo inaweza kucompete na music ya watu wengine. We need all the numbers that we need. If we come together, tukafanya music na kudeliver muziki wetu kwa kutumia Kiswahili, it's going to be massive, to be honest. All in all, I would love to thank you guys so much, and I would love to introduce my artist ambaye anataka kusema kidogo kwa sababu safari yake ndio inataka kuanza. And I want you guys to give our support ambayo mtaweza kumpa kwa sababu she's a very good artist. I've seen her for a long time. Nimeweza kumscout nikiwa Canada. Someone alinisikilizisha mziki wake, nikaona huyu mwanamuziki anatokea Rwanda, Kigali, lakini amezaliwa Gisenyi. So ningependa you guys to kumpokea kama mtoto wenu, kumsupport kama kijana wenu, na she's among of female artists in Rwanda ambao wataweza kuwakilisha this country. Lakini I want her to be recognized as she's an East African artist from Rwanda. Please, welcome. Please, mureke twakire umuhanzi Mutima, yego yaza kwicara hano imbere. Bavandimwe n'inshuti, amazina yanjye nitwa Mutima, nkaba naravukiye Rubavu, abandi umwe mu bakobwa b'abanyamahirwe batoranyijwe n'umuhanzi ukomeye kuva muri East Africa. Uyu munsi akaba ari umunsi udasanzwe kuri njyewe. Sinzi uko nabivuga kuko bamwe muri mwe baranzi bazi uburyo na struggle, bazi uburyo rimwe na rimwe nashaka manager ariko kubw'amahirwe Imana yabigize birebire kugira binini noranywa n'umuhanzi ukomeye East Africa nzima izi. Birarenze. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuri njyewe, sinzi uko nabibabwira. Gusa icyo nkeneye ni support yanyu n'umuhanzi wanyu, uko mfite icyo nshaka nzakora uko nshoboye abahe byiza kurusha. Murakoze. Twamwongera amashyi, amahirwe yego cyane ko abahanzi bakuru be bari hano, basaza be icyo amarira ye avuze baracyumva kurushaho. Urugendo rw'umuhanzi ni urugendo rukomeye. So nabonye Diedora yatujoyinize nyuma, ngira ngo twafata umwanya twumva n'abandi ba artiste kuri iki gikorwa cya Kevin Kade celebration mu masegonda make kugira ngo abanyamakuru babone icyo batuganiriza. Ubwo twahera kuri Redman, umwe mu beza u Rwanda rufite, bakuru ba Kevin Kade. Uyu munsi u Rwanda rwishimira kuba tukimufite kuko uruhare rwe nawe turaruzi cyane mu iterambere ry'umuziki. Redman, umwanya nawe mu masegonda make kugira ngo n'abandi ba artiste bagere.
Tony Kate kugira ngo kuva kera agitangira umuziki twagiye dukorana na n'uyu munsi rero ni ibyishimo kuba ndi kumwe nawe tujya gutaramana abanyarwanda ariko tunizihiza imyaka 5 amaze mu muziki. Ibikorwa yakoze birivugira byo ubwabyo ntabwo twabigarukaho, ikigaragara cyo nuko ari ushoboye kandi guhera kera yagiye abigaragaza. Ndashimira na buri muhanzi wese uri hano waje kumushyigikira kubera yuko yatugaragarije yuko ari ushoboye kandi burya iyo umuntu ashoboye aba agomba gushyigikirwa. Dushimire cyane rero n'umujyi wa Kigali ndetse n'andi makampanizi yose yaje kumushyigikira kubera yuko iyo umuntu ashoboye aba akwiye gushyigikirwa. Kubona rero n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bamushyigikira ni byiza cyane, kandi tunashimira umujyi wa Kigali ngira ngo uyu mwaka twabonye impinduka, twabonye Kigali ishyushye nk'uko bahoze babivuga. Bizakomeze gutya Kigali ntizigere ikonje. Murakoze cyane, Imana ibahereze amahoro n'umugisha. Akoze cyane Riderman, ngira ngo twakomeza kuri Angel Mutoni na Bruce First, then tukagaruka ku ruhande rwe. Murakoze, banyita Angel Mutoni, abandi umwe mu bahanzi aza gukora uyu munsi. Nkaba nshimira abantu bose bari hano, nshimira n'aba colleagues banjye artists bari hano nabo baza gukora. It's a beautiful day kuba dushobora gusoza umwaka gutya kandi twese hamwe. So I'm grateful to be here, kandi I'm looking forward to a good show. Murakoze cyane, ari ni by'agaciro kuba ngahangaha. Ndishimye cyane kabisa kuba tugiye kurangiza umwaka n'abafana bacu n'abanyarwanda bose cyane kabisa, niteguye cyane. Nice, thank you. Tugaruke kuri Shafi rero. Shafi, the floor is yours, my brother. Most welcome again. Nyiriwe. Nyiriwe. Yego. Nyiriwe. Yego yego. Murakoze cyane. Ni iby'agaciro kuba ndi hano. Kuri njye ni ndumva nteye ibuye rimwe dukubita ibisiga bibiri. Kuba nje gusapotinga Kade no kuba ngiye kwifatanya n'umujyi wa Kigali gushimisha abawutuyemo ni iby'agaciro. So icyo nabizeza nuko twiteguye kandi I can't wait to see everyone there. Thank you, Shafi. Twamukomera amashyi. Yego, Kerekesha. Muraho neza, ndabashimiye cyane abanyamakuru kuba mwaje n'akazi mukora kose. Ndashimira umujyi wa Kigali, ndashimira Gura. Kevin Kade, congratulations. Alikiba, nice to meet you. It's a pleasure to perform tonight on the same stage with you. My name is Kerekesha, I'm a rapper, but they consider me a rapper, but I consider myself an artist, so yeah, something. Yeah, Kerekesha, murakoze, stage yagiraza kubirenze, nari wamugisha. Shemi. Nanjye nshimire abantu bose batekanye gukorana, abantu bose basapotinga under music industry at large, baba agaciro niwe mutuma tukitunga ku Rwanda forward. Murakoze cyane. Yes, brother. First of all, ndashimira umujyi wa Kigali, ndashimira Kevin Kade mukuru wanjye, congratulation kunyibuka bamukanshyira kuri line ntabwo ari mu Simba. And I'm very happy to see Kekiba Abdiezola. Nice to meet you. I'm very proud of myself. Uno mwaka nana performing ayana Kekiba kweli mwaje mu congratulation. Ndashimira timu yose bibiri inyuma Agura, ndashimira abaartist bose tugiye gukorana kuri stage, ndashimira umwanya wanyu.
ikindi kintu ndararikira abanyarwanda kino gitaramo ngewe urwego rwanjye rwa performance bararuzi muranzi rwose so ndashaka ko mwese tunza kubabona there ninze kubabura kabisa nako ni here. Thank you. Alright, tubakomere amashyi. Birashoboka ko umwaka turi busoze dukennye ku mashyi ariko biraza kugenda neza. Well, twakwakira ibibazo bitatu bya mbere, bitatu bya kabiri, bitatu bya nyuma. Reka dufate nawe muri Rayime nyawe y'Impaya na Isibo FM muri rusange. Congratulations kuri Kevin Kade. Ubwo bafite izina ryitwa Papa Gigi, impamvu arabizi yitwa Papa Gigi nuko umwe mu basani b'ingenzi cyane ariko dushimire n'umujyi wa Kigali Makorodine nabo bafatanyije mukora akazi katoroshye cyane no kuba n'abanyarwanda bo bazana ibyishimo nk'ibi ngibi by'igiciro cyane. Ndahera kuri Shafi. Shafi uri umusani ukorera umuziki wawe hanze y'u Rwanda ariko hano imbere mu gihugu umuziki wawe abantu barawumva kandi abantu baranagukunda muri rusange ngira ngo urabibona bitewe n'indirimbo zawe ukora n'uburyo abantu bazakira. Kuri wowe ugarutse i Kigali kuri stage hariho Kiba wakoranye indirimbo na Kevin Kade, wenda nawe uyu munsi wabona ari byo mwaganira ejo mu gitondo tugatubona korabo yanyu mwese muri hano. Ubyakira gute kuba ugiye kuririmba uyu munsi noneho usoza umwaka hano mu mujyi wa Kigali uhari, kandi pole sana kubwo kubura umuvandimwe uri sister wacu nawe inkuru mu kanya rwose baraza kuvuga yuko warize nabyo uraza kubyakira ntibizakurize nabyo uzabyakire. Wakiriye gute nanone kuba ugiye kuba uri kumwe na Kevin Kade, Ari Kiba, uri kumwe Kenny Kesha, turi kumwe n'umuhungu ejo bundi uherutse gutwara igihembo, nabyo uradusubiza ku mujyi wa Kigali. Ibi bitaramo mwagiye mutegura ntabwo birangirira ahangaha gusa. Uyu munsi turi mu karere ka Gasabo, hari n'abandi bari mu nkengero z'uyu mujyi nabo bifuza nabo kuzabibona, murabateganyiriza iki? Asante. ndumva ari byo byiza kugira ngo niba bakigiye. Murakoze cyane. Kuri njye urumva nari nsanzwe mfite formule nkoreraho umuziki ariko muri 2024 nafashe umwanzuro wo guhindura imikorere yanjye. Nta kuntu waririmbira abantu utari hafi, ntabwo waririmba ibintu umuntu yakumva akabiretingaho utamuri hafi. So formule nakoze ni ukuzaza nza hano nkamara umwanya nkakora imiziki hano nsubirayo bitewe n'inshingano bafite. So iyo formule rero yarakoze byigaragaza mu manambazi byagiye binyereka. Ni intego yo gutaramana n'abanyarwanda uyu mwaka. Iyo ntego nyikora navuze ko ndi buhere Uganda nkaza no mu Rwanda, ariko ndi mu nzira ndi kujya Uganda bampa amakuru atari meza, biba ngombwa ko nsubirayo. Ariko nubwo nari nkiri guca mu bihe bigoye, numvise ko nihaye promise na mukuru wanjye, ndavuga ni kamugire proud neke ko nkomeye, ndavuga ni n'ubundi ngomba kuza ya ntego nihaye nkayigeraho. Ndahamya ko aho ari azaba proud ko nagize izo mbaraga n'uwo muhati wo gukunda akazi no kubikora. Murakoze cyane. Nakoze nanone kurira, hari ukurira ubabaye, hari ukurira wishimye, hari no kurira bitewe n'uburyo wagiye mu bintu. Icyo navuga ni uko nagize inzozi runaka zo kuba nagera ku kintu runaka, ariko nabizi ko
hejuru hari imana imana iba ifite umugambi kwa buri wese inzozi zanjye yazigize inzozi yazigize inzozi nyanazo icyo navuga ni uko management ngiyemo ndayizeye niyo mpamvu nanjye nafashe umwanzuro ndavugana ahandi najya usibye kuri we ikindi kandi ni uko ko mubona uko buriya mumaranye imyaka n'imyaka n'igihumbi uyu munsi ntabwo bivuze ngo byatangiye cyangwa ejo bundi imyaka rero ndishimye kuko uyu munsi ndashimira nawe mwabashije kunyumva ndasaba naninginga uzamfashe ndetse munanshyigikire mu bikorwa byawe ndabizi ko uzemera murakoze cyane murakoze ikibazo mwabashishikira ngo ntagikomojeho ibi bitaramo ntabwo birangirira ahangaha nari namaze kuvuga ko ni ibitaramo twifuza ko biba ngarukamwaka kandi nari nanamaze kuvuga ko turimo turaganira na Skol kugira ngo tuzakomeze kubigendanamo n'abandi baterankunga birumvikana bazagenda biyongeramo ariko ni ibintu twifuza ko biba ngarukamwaka ikirenze kuri byo ntabwo ari ibitaramo bya countdown gusa birangiza umwaka ahubwo mwanabonye ko twatangiye n'ibintu bijyanye n'umuco Kigali dutarame nabyo ni ibitaramo bizakomeza kubaho ndetse abo dufatanya twamaze kuganira ku ngengabihe tuzabatangariza iyi minsi mikuru ikimara kuvamo yerekana inshuro bizakorwa muri uyu mwaka n'aho bizakorerwa ni ibintu rero turimo gushyiramo ingufu kugira ngo dukomeze gufatanya n'abari muri industry n'abahanzi n'abandi batandukanye babifitemo ubushake kugira ngo dukomeze gufashanya kugira Kigali ishyushye hanyuma ahandi mu cyaro cya Kigali rero nabo twarabatekereje ni nacyo cyatumye ibitaramo twise Kigali Countdown Festivals tubitangira Gikomero ku itariki 20 z'ukwezi kwa 12 niho twari turi kuri stade ya Gikomero turateganya ko no mu bihe biri imbere tuzakomeza gutyo tukajya tugira ibitaramo dutegura muri Kigali nakwita ko Kigali y'icyaro kugira ngo nabo dukomeze kuba turi kumwe nabo ni abanyakigali nabo bagize uruhare runini mu iterambere rya Kigali yacu ni nayo mpamvu nabo tugomba kubafasha kuba muri iyi minsi mikuru banezerewe bakayirangiza neza tugatangira undi twese twishimye dufatanyiriza hamwe gukomeza kubaka Kigali yacu murakoze murakoze nitwa Emmanuel igihe mfite ibibazo bibiri kimwe ni icya Mutima n'ikindi ni icy'umujyi wa Kigali Mutima imyaka 3 wari uyimaze muri Tanzania ine irakabaka bine urimo uguraza kutubwira ibyo wari urimo kubera ko n'ubundi wari uri handa ya Rebo bamaze kugutangazamo bidukundiye ugarekana byo n'icyari Kiba Kevin kataze kumfasha kanivugire muri uru rwacu uko icyatumye abona Mutima nk'impano yo gufasha ku mujyi wa Kigali abahanzi baracyagorwa no kubona aho bakorera ibitaramo cyane ko ahenshi harahenze haragoye kwakorera izi venues zishyashya muri creatinga n'izindi mufiteho amaboko haba hari ubushake bwo gufasha abahanzi kuzikoreramo bitabahenze nk'uko bahendwa n'ahandi bagana murakoze ni ikibazo cyiza kinakomeye ku ruhande rumwe ariko ni ikintu turimo gutekerezaho kugira ngo mu mujyi wacu hakomeze kuboneka ahantu hashobora kuba habera ibitaramo ndetse twatangiye kugenda tuganira n'abahanga muri byo kuko rimwe na rimwe hari igihe usanga hari ibitarakozwe atari ubushake bwo kutabikora bwo kubikora ahubwo ari uko n'ubumenyi hari igihe buba bwabaye bukeya twatangiye kuganira rero n'abatugira inama
batwereka bati murimo muratunganya ibishanga, ese ibishanga muri gutunganya ibijyanye n'ibitaramo muri kubibonamo, ese hari ahandi hantu mushobora gutekereza mwatekereza hashobora kubera ibitaramo binini, ndetse baranatubwiye bati murabona Kigali Bank of Kigali Arena, PK Arena, ni ahantu heza cyane ho gukorera ibitaramo, ariko ni mu nzu imbere, twe turifuza n'ahandi hisanzuye hanze hashobora kujya abantu benshi. Ahambere ni ahangaha roundabout tuzayikoreramo ibitaramo byinshi, twaba twebwe nk'umujyi wa Kigali, baba n'abandi bikorera. Tuzakomeza kandi gufatanya gushaka izindi venues, dusanzwe tugira mu mbuga City Hall, ariko turimo turagenda dushaka n'ahandi, turimo turashaka ahandi. Abo twaganiriye baduhaye ibyo bitekerezo, turabyumva turabyakira, ku buryo turi gukorana n'abashinzwe igenamigambi ry'umujyi wa Kigali kugira ngo turebe ahandi dushobora kubona venues, zaba izo hanze cyane cyane zishobora kuba zakorerwamo ibitaramo nk'ibi ngibi. Murakoze. Shauku uliyopata kuweza kumsaidia kama Thank you so much. Yes. You see, when you see a talent, ikakufurahisha, na siku zote nimekuwa nikipenda mafanikio ya watu wengine, na like I said before, kusupport movement za Rwanda, not only Rwanda, East Africa, kwa sababu expansion ambayo imefanya Kings Music Africa ni kusign wasanii within East Africa just to get numbers. Nimeona Mutima ni msanii ambaye ataifaa kwa sababu safari yake is very bright kwa sababu ya talent yake, na nimefurahi pia vile vile kupata msanii wa kike kwa mara ya kwanza katika lebo yangu Kings Music Africa, ambayo expansion yake ndio movement yenyewe inafanyika Rwanda. Kenya pia tumesaini msanii, tunakwenda kusaini msanii vile vile South Sudan, and then alikadhalika tunakwenda kusaini msanii mwingine Uganda. Kila territory ya East Africa itapata msanii kupitia Kings Music Africa. Hiyo ndio expansion ambayo nimefanya katika hii movement ya this year, lakini next year kazi ndio zitaanza kufanyika. Kwa hivyo talent ambayo nimeona kwa Mutima is a unique talent. She has a beautiful voice, great looking, na bado kijana mdogo, na nimetaka hiyo tofauti kwa sababu I don't want to stay on my comfort zone. I want to see outside the box kuna opportunity gani naweza kuwapatia watu wengine, au hata mimi naweza kupata opportunity kupitia hao wasanii. Lakini all in all, it's support music from East Africa, iweze kugrow. That was the main point. She's so talented and I believe in her. Safari yake iko white kabisa, not even black, kwa sababu she's so talented. If you guys are going to give her a chance, I think she will deliver a very good music, which is what you want to hear. Thank you so much. Imyaka ine namaze muri Tanzania, ntabwo bigize ipfa ubusa. Giti cyane bigerayo, of course ibintu byarahindutse, nkabona ntazi ibyo ari byo, nkabona ntabwo akazi uko nagatekerezaga uko kari kugenda, nacika intege, nkavuga ni gusubira iwacu nkomeze struggling uko nsanzwe mbikora. Ariko nagize amahirwe yo gusenga kugira ngo mbone imbaraga zinkomeza kugira nihanganire ibyo ndi kunyuramo. Imyaka ine namaze muri Tanzania, nize Igiswahili. Ubu mvuga Igiswahili nk'Abatanzania of course.
niga umuco wabo, ibyo bakunda, ibyo banga, mbese muri make ndabazi neza Abatanzania, nzi ibyo nshobora gukora n'ibyo ntashobora gukora. Murakoze cyane. Murakoze. Bakayenze kandi ngenda mwaragiye. Ikibazo cya mbere nakibaza mu mujyi wa Kigali. Aka gace by'umwihariko hano bakunda kurasira fireworks muri izi ntara cyangwa se kuri iyi tariki, hakunda kuza abantu benshi cyane biganjemo abana, by'umwihariko tuba turi mu biruhuko, ariko mwashyizeho ko kwinjira ari 50,000 ngo niyo tujya make. Muri kumva umwana mutoya w'umunyeshuri ari bubashe kwakisesinga iyo tike? Ko niba nibuka neza Kevin Kadembere tuvugana mutarashyira hanze ibiciro, avuga ko hari uburyo gwenda nawe araza kubitubwira, aho hari uburyo bari gukwaranja nyine bazorohereza abanyeshuri kuri hano mu buryo bwo kwinjira. Nagira ngo mutubwire ese ayo mafaranga musiko abanyeshuri cyangwa se hari abantu muri buri mite kubona bya byishimo byo kubona ibishashi by'umuriro babirasa? Ikindi kuri Kevin Kade, imyaka 5 twagira ngo wenda utubwire muri iyo myaka 5 abantu bari hano kubera wowe, kubera iyo myaka 5 maze n'icyo wayibonye kuri Riderman. Ndagira ngo sinzi ahandi hantu babonye ufite concert no munsi concert ebyiri umunsi umwe uraza kubihuza ute, uramera hose cyari mwakoze? Murakoze. Ikibazo bajije ni cyiza. Buriya igitaramo Kevin Kade yateguye, ntabwo nzi niba iyo tuba tutarimo mu mujyi wa Kigali cyangwa se hatarimo n'abandi baterankunga batandukanye yari kubasha kugikora abantu bari kwinjira 5,000. Mu yandi magambo, ntabwo 5,000 ari amafaranga menshi mu by'ukuri, ariko nanone ku rundi ruhande abanyeshuri baraza kubona uko binjira kuko barazana n'ababyeyi babo. Abantu twifuje yuko baza, ari nako twabibonye n'umwaka ushize. Umwaka ushize nabwo twe twagerageje kubikora, nubwo twe twabikoze umunsi umwe gusa, ariko twe twagiye dusaba ko abantu baza kurangiza uyu mwaka ari umuryango, kandi tubona ko bazana n'ababyeyi babo bakaza bakahaboneka. Ariko igikomeye nyamukuru, nta nubwo ari uko tutakwifuje ko tubikorera ubuntu, ahubwo ni uko dukeneye kumenya ngo ni gute tuza kumenya abantu babasha kwinjira muri iyi rompowe tukagira ngo twavuga ngo turarekeye aho, kandi tukagira abantu binjira tutavuze ngo hari igihe ureba ukareba uburyo uri buvuge ngo winjira cyangwa wowe ntiwinjire bikakuyobera, ugahita uvuga uti reka nshyireho tike yo kwinjira. Hari sisiteme zirimo, niba uvuze ngo ni abantu 10,000 bari bube bari hano, ubwo nyine 10,000 nibarangira baraba barangiye, bahabwe wristbands binjire barebe igitaramo neza. Birumvikana abasigaye hari abandi benshi cyane basanzwe bazi. Ni nayo mpamvu turi gukorana nk'umujyi wa Kigali n'inzego zitandukanye kugira ngo turebe ngo imihanda ikikije hano biraza kugenda gute, ese iraza kubinyuramo imodoka. Nimusohoka hano muraza gusanga hari ibyuma batangiye kujyana ku mihanda, barricades, cyane cyane tuvuye hano kuri KCC tugana ku Gishushu, ku buryo imihanda nayo twiteze ko iza kuba yuzuyemo abantu bashaka kureba urufaya rw'ibishashi. Hari abaza rero baje kureba urufaya rw'ibishashi gusa, ariko hari n'abagomba kuza baje kureba igitaramo. Babandi bashaka kureba igitaramo nibo dushaka gusa naho dufashe Kevin Kade n'abakunzi be n'abakunzi b'abahanzi bose, kugira ngo cya gitaramo baje kureba baze bakirebe bisanzuye baryohewe, hanyuma baze kureba nabo ibishashi bari hano. Ariko n'abandi bashaka kureba ibishashi bo batazanywe n'igitaramo ntibaze, reka byite nko kubavangira. Abashaka kureba ibishashi gusa bahere hanze y'iyo zone, ariko nabo baraba bafite uburyo bwo kubireba nta kibazo. Murakoze cyane. Ibyo bitaramo byose biri muri Kigali, cyo ni cya mbere. Ikindi yenda ku bantu twakuranye kera, muribuka yuko twajyaga dukora igitaramo kimwe tukagikorera i Butare, ikindi tukagikorera i Kigali. N'ejo bundi muri cya gitaramo cya Papa Cyangwe twari dufite igitaramo i Butare, ariko sitini n'i Kigali turakora. Noneho urumva ari mu mujyi, ni nko kuva muri karitsiye imwe winjira mu yindi, ni ibintu byoroshye cyane.
ahubwo bizajya biba byinshi kugira ngo tuzenguruke hose murakoze cyane. Abagiye gukurikira kubaza ni ikibazo kimwe kandi naho ngabo baira ikibazo kimwe cyo bagenzi banyu babaza natwe turakoze cyane. Murakoze, nitwa Giovanni Munyarwanda, nagira ngo mbaze Kevin Kade ko iki gitaramo wateguye Kasa nibyo bitaramo nteganya kubanza kubikora nabyo byitwa The Last Night, even though concept yari uko twabaga twinjira mu wundi mwaka, ariko the last night is the concept of my concert, and after that nibwo natekereza uburyo nazenguruka n'ama y'igihugu bikaba ari iby'abantu bose. Uyu muhanzi rero uri hano, ikigaragara abo tudafitanye indirimbo ni bake, nabo tutazifitanye ndaza kuzibasaba kabisa turebe ko bakorabo tugakora ibintu bya dani, kuko ni abahanzi nkunda kandi ni abahanzi bafite umutima wo gufasha. Si uko abaje hano uko batifuje kumfasha cyangwa twakoranye, ariko abenshi bagiye bahurira n'amatariki yo kuba nabo bafite ibindi bibahugisha. Gusa dufite line up nziza kandi nshimira buri muhanzi wese wemeye kugirira icyizere nanjye aho banyeneza. Murakoze cyane, yitwa Peacemaker Panditi, ndabaza kuri ariko na Kevin Kade zikutana amatike ariko kuko harabibaza hakurwa ndanabaza ku mujyi wa Kigali, kamere kuri Kevin Kade aze kwibutsa abantu amatike ko ari benshi hasi na byo bazaga wenda nkamubaza, ariko hari abatabizi kandi bakwiye kuza kwifatanya nawe kuri umujyi wa Kigali. Umujyi wa Kigali utuyemo n'abantu bafite amikoro n'abatayafite, ariko se barakunda abahanzi b'abanyarwanda kandi cyane. Mutekereza iki ko mwategura n'ibitaramo mugashaka sponsorship mu kwishyura abahanzi, abantu bakaza bakezenga, kuko ibyishimo buriya bireba ukinnye n'ukize. ngo madamu makoni naza kuba tubwira uko mubitekerezaho, tunashimira iyi initiative. Ariko kuri Alikiba imefanya kila kitu Bongo Flava isambaye ama yenyewe katika bara la Afrika, lakini baada ya kizazi wengi na Diamond Platnumz hatuoni wasanii wengine kama wataweza kusambaa Bongo Flava. Utafanya nini, unapanga kufanya nini katika Bongo Flava ili tuone wasanii wengi wakubwa kama wewe Diamond Platnumz? Hanyuma bibutsa kuba mwasura Visi Park mukafata accommodation zimwe mugakoresha imodoka n'abasha kuba mwabitekereje kuri Visi Park. Murakoze cyane. Okay, murakoze cyane. Ndumva ikibazo yambajije ni icyo kuvuga ngo ibitaramo by'ubuntu ku bantu batabasha kubona kugira icyo babona. Ubundi inshingano dufite mu mujyi wa Kigali ni uko tubatekerereza bose, kandi no kuri iyi nshuro twarabatekereje bose. Nubwo hano kuri KCC tudafite aho turi bwinjirira ubuntu, nakwita ngo ubuntu, ariko nababwiraga yuko tuhamaze iminsi 10 ejo twari turi kumwe n'abajeni, twari turi kumwe n'urubyiruko muri iyo festival rwakoze amarushanwa rukagira n'ibihembo rutsindira, ariko rwari rufite n'abahanzi, kandi nabyo twakomeje gukora ku munsi wa mbere. Icyo gihe kwinjira cyari 1000, ariko nanone uyu munsi kuri Pele Stadium no kuri Canal Olympia dufite ahandi hagenewe abantu baje nta kintu na kimwe bishyuye. Ibyo ngibyo byose rero twabitekerejeho, ariko buri venue tukayireba dukurikije iyo ariyo, aho iri n'uko imeze, hanyuma tukagenda tureba buri karitsiye abantu bashobora kujyayo, naho dushobora kugenda dufasha abantu mu ngeri zabo zose, kugira ngo twese hamwe nk'abanyakigali dukomeze kwishimira umwaka mushya muhire. Navuga ngo twabatekerejeho rero, kandi buri gihe tuzakomeza kubatekerezaho. Murakoze. ahantu buri muntu wifuza kugura itike yayigurira, ashobora gukoresha website ya www.ticket.rw cyangwa se ugakoresha momo code ya *513*2*2 urwego. Ariko no ku muryango hari uburyo wifuza kugurira ku muryango ashobora kugura akoresheje momo. Murakoze cyane. Yep. What's your name? Bandi.
Thank you. That was a very good question. To be honest, you see generations is now change, and music now in the change. We are not seeing like our Babu Zed. We have changed the music. Generations, music inabadilika kwa sababu ya generations. Nowadays, there's content creators. Hiyo haikuwepo before. You understand that? So you need to be very creative kuweza kupenetrate the East African market, and the largest market in East Africa. Can you guys tell me which one is the largest in East Africa? Which one? Tanzania. Tanzania is the largest market in East Africa. So hata sisi tunapata shida to penetrate outside Tanzania. So if you're creative now, you want your fan base to grow, you need to be more creative. Lazima ufanye vitu extra, kwa sababu ukiangalia Kenya, they are doing very good music. Uganda, they are doing very good music. Rwanda as well, they are doing very good music. Burundi, you see, everywhere in South Africa. Everyone is South Africa. But what's your ambition? Ambition yako ni nini? What's your focus? So whoever anaweza akafocus na East Africa, anaweza akaachieve East Africa market. Sawa. Na yule anataka achieve Africa, anaweza kuachieve Africa, the whole Africa. Lakini pia ukitaka kuachieve the whole world, pia unaweza kuachieve. It's just your strategy. Unapojipanga strategically, unataka kufanya kitu gani? Naweza kujiongelea mimi. Siwezi mzungumzia mtu mwingine kwa sababu kila mtu ana strategy zake. First of all, discipline, like I said. Lakini vile vile I'm using my Swahili and create vitu ambavyo vinaweza kukalilate katika maisha ya binadamu, which is you pia ni binadamu from Rwanda, kuna binadamu from Uganda, kuna binadamu from South Sudan. So the story can pull fan base. Story can sell. Kila mtu anapenda kusikia story, na mimi music yangu nimedeliver sana kwa kupitia story. Though I do some tofauti music tofauti, lakini the main point is to be creative. Ukiwa creative, unaweza ukapenetrate hata dunia nzima ikakufahamu, kwa sababu kuna music ambayo haina maana. There's no barriers katika muziki. Muziki unaweza fanya chochote. You can sing about shoes. You can sing about spoon. You can sing about food. And it has a penetrate. It's just the way you create the music. You see? So if I'm here and you guys nafurahisha na muziki wangu, I'm very grateful, nafurahi. Lakini ni kwa sababu ya activity ambayo nilifanya ya muziki wangu, naweza kupenetrate mpaka Rwanda, South African markets, yote wanaelewa kitu gani nafanya. So I think it's great. Thank you so much. Kubera ko ari abantu bagomba gukora soundtrack, bafata ibibazo bibiri bya nyuma, ikindi kazara tukufatira umwanya kuko wese wakorera kuri soundtrack uze kumuganiriza ku bantu. Reka dufatire umuvandimwe Freddy Musoni na anavyoweza kufanya Kevin Kade, mimi siwezi kufanya, lakini pia inawezekana navyoweza kufanya mimi, yeye hawezi kufanya. So when you see the combination imekuwepo katika muziki na ukapenda, it means it's full of talent. So kila mtu ana talent yake, na ilikuwa rahisi kufanya naye kwa sababu nimemuona
is very good artist. Yuko na sauti na vision yake. I like vision. Napenda mtu anavyofikiria tofauti, outside the box. You see, kuna wasanii wachache ambao wanaweza wakafanya muziki unaofanana, wanafananisha melody, wanafananisha music, inafanana, versatile. So I think he's one of them ambaye anafanya vitu tofauti. Nimesikiliza music yake since ameanza kufanya kazi zake. Your music ni tofauti, kila muziki unabadilika. So that's a multi-talent, na kuwa una vitu vingi vya kuoffer wasikilizaji, watu wanakupenda. So that's the point. Nimeona he can do that. He's building his career right now. And anahitaji kuwa sehemu. So I refer myself as a legend, as you guys do. So mimi nimeona hakuna sababu ya kutoweza kumsupport. Support katika kazi yake, lakini still, even if I want to do something with upcoming artist, nikiona ana potential, naweza pia kufanya naye kwa sababu ya potential yake. So it's not that kwamba ni kwa sababu mimi ni legend ama ni msanii mkubwa so that I cannot do collaboration na msanii ambaye yuko chini. You've seen it. I've done it with a lot of artists in Tanzania, not only Tanzania but Kenya. You see, even Burundi. So Rwanda as well, they're finding Akademi, so to me it's just support. It's just support. Na napenda watu wafike mbali kama nilivyokuwa nimeintroduce Mtima. This is what I want to see someone grow. Lakini at least I've done something katika hiyo safari yake, journey ya success. That's what I want. You see Kings Music Africa, that's what we do. I've done it. Nikiwa na wasanii pale Tanzania, kuna watu wameweza kupata fursa, channels ya doing their work sasa hivi on their own, lakini through Kings Music Africa. So that is my target always. And the other question, why would you do a song with the singers? Yeah. How do you do that? How do you talk about the African music? How do I what? How do you get? Relate. When it comes to you. Yep. You see, I've done some songs with my artist. Zingine hazijatoka. Haujasikia, it's not out yet, but utazisikia, na it's not that important. Sometimes it's good kumwacha mtoto atembee yeye mwenyewe, ndio anajifunza kitu. Ukimshikilia atashindwa kutembea vizuri sababu umezoea kushikilia. Did you get the point? Yeah, so ukiona nimemwacha anaenda mwenyewe, I want her to learn how to walk. You understand? Lakini mwacha. You understand? So yeah, the talent, ukiview tu talent ya mtu, it's black and white. You can see if someone has a talent, you can see if someone does not have talent. So Africa, we are promoting our culture through music. In order to grow, we have to be very, very keen katika just talking outside the culture. You see, Americans, they have their own culture. This is why wametufanya tupende culture yao. So if you're going to copy, to be convinced na culture yao, Africa haitakuelewa. You need to go culture ya Africa ambayo inaweza ukapromote muziki wako Africa, and then after Africa, then you can grow to the world. That's what I believe. I think nimejibu sana. Thank you so much. Kevin Kade ariko hari n'ikibazo Madame Claudine yari yabajije mubanje. Ku kijyanye n'abana bato, ubundi dusaba ababyeyi
kugerageza kwita ku bana babo cyane mu bihe nk'ibi ngibi tuba turi buhurire ahantu hari abantu benshi cyane. Dusaba umubyeyi ko niba yazanye umwana muto agomba kumwitaho kugira ngo nyaboneke umwana ataza kubura, ariko natwe tugira ibyo dukora. Buriya dufite urubyiruko rw'abakorerabushake mu kanya ruraba batangiye kugera hano ndetse no kuri venue zose zihari. Mu byo badufasha n'ibyo ngibyo biba birimo kureba yuko hari umubyeyi ukeneye ubufasha runaka, ko hari umwana wabuze umubyeyi kugira ngo bamufashe guhita bamubona mu buryo bwihuse, ndetse n'abandi bantu bashobora kuba bagira n'ibindi babura. Ariko by'umwihariko tuba twifuza ko umubyeyi wazanye umwana amwitaho mu buryo bufatika, yishimishe gusa ngo yibagirwe ko yazanye umwana, ndetse n'ufite n'ibindi yazanye cyane cyane nk'amatelefoni. Ahantu hateraniye abantu benshi murabizi ko dukunda kubona abantu babura telefone, tuba twifuza rwose ko aho kugira ngo bigeraho baguhamagara bakubwira ngo hari ikintu cyabuze, ahubwo wowe ukwiriye gufata ibintu byawe. Ushobora kugira amahirwe y'uko bitoragurwa, ariko ushobora no kugira ibyago by'uko biba byibwe nyine. Turagerageza gucunga umutekano nk'uko bisanzwe dufatanyije n'inzego zibishinzwe, turagerageza kurebera hafi abana, ariko nyamukuru ababyeyi turabasaba ngo umwana wawe niba wamuzanye umwiteho. Uyu munsi haraba hari abantu benshi cyane hano mu muhanda hanze, utaza kumubona nyuma y'amasaha menshi umwana yahogoye. Mwakoze. Event starting with the lineup which is here. Thank you. Are you giving me an order? Okay, you see, music is contagious. When music speaks, sisi wasanii tunafanya. As long as music inasema ni nzuri, it's good, it has a potential. You see, this process is a kufuata. I've got management. You see, watu wanaweza wakafikia management yangu, they can send music and then we'll listen. If it's potential, we're doing, because I believe in talent. Like I said, kwamba nafikiri hakuna mtu ambaye anaweza kunifanya nisifanye naye mziki kama ni mziki mzuri. Lakini still, it depends on my schedule. Kwa sababu next year I'm going to release album. So if I'm going to release album, I'll need a little bit of time to focus and finish, and then after collaboration will follow. Thank you so much. Nice. Ngira ngo nta press conference. Nice. Thank you so much. Gahunda ni hano nimugoroba, abafotora bafata ifoto, nta gukererwa, no kuzenduka kugira ngo twishime. Line up ni ndende, saa 11 n'igice bishoboye abamaze kugera hano mukaza tukarya show, cyane ko skol kutubwira ko kurya show ni ahana. So rero nta muntu mugomba gutinda. Gusa nanone tuzirikane kunywa mu rugero. Tuzirikane kunywa mu rugero. Imana rero baho umugisha, ibitangazamakuru byose biri hano, tubone natwe kubifuriza umwaka mushya muhire. God bless you. Thank you.